Ассаляму алейкум, урметли телесерджилер, сізмеле телеканалында хаберлер информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда мен Лилия Виджат челышам вешімдікі саатқа более малюмат. Авропарламент еті Қырымда санкциялар лягу етілмесіні істейлер. Я хочу, чтобы наконец-то все эти блокады и препятствия были сняты, и чтобы Крым был процветающим. Бұл күнлері ярымадамызда белли марифчі жемаат эрбабы Языджи Исмаил Гаспринскийнің 166 йылығы қайт етіле. Этот человек не только занимался одной газетой или там какими-то другими очень узкими темами, да? Человек занимался всем. Қырым Дюльбері 2017 конкурсының ғалибыны ады белі олды. Ахмеджитте ориентал спорт бойынша турнирінің Ахмеджит купы адлы бірінші басамақ кечті. Спортсмены, которые заняли первые места, у них, как говорится, есть допуск. Украинаның санкцияларына 50 ел даянмаға азырым тек Қырым Русиялы олсын деген білдіру філе Сербистан мебусы Милован Бойч Ахмеджит Москва арасындаки видеокупюр девамында чықышта болынды. Матбуат конференция Қырымға Авропарламент ве бұрсыра четел мемлекетлерінің милли парламентлер мебусларының ресми зеретінің нәтижелеріне бағышланды. Тәфсилатлы София Шукурованың левхасында. Милован Бойчның фікіріне көре Русия Қырымға қаршы керсетілген санкциялар әмді ғарыпта Русияге қаршы алып барылған тәшвихат Русияның күч күдіретіні көстере. Бұндан ғайры Украина тарафы еле керсетілген санкциялар ақта Милован Бойч бөлі айтты. Мен көрейім ресми Украинаның акимеді біз Қырымға келгеніміз үшін мемнун олмадығыны көстерелер. Украинада менің чоқ достарым бар. Косово үшін мен оларға қол тұтам. Қырымсе бұ башқа вазиет. Мен санкцияларға тешкенеме инжаламайым. Керек олса да 50 ел санкцияларынан юрерім. Тек Қырым Русиялы олсын. Авропа парламент векілері тариф еттілерге программа тұрғын олды. Бір қач күн девамында олар Девлет шурасында ве Қырым Ойдислік педагогика университетінде көршілер кечірділер. Ярым адамыздың милли жемат векілерінен де соқақларда раскелген Қырымлыларнен қоныштылар. Да бір мұйым көршілерден бірі олара Қырым муфтисі Аджи Эмирали Аблаевнен көрішівні қайдеттілер. Муфти бізні пек яқшы қаршылады. Оның сөздеріне көре Қырым Украинен олғанда мұсылманларының яшайышы көреш дайын олды. Шымды есе 3 ел давамында 70 ел вақытында япылған адиселер олып кече. Чоқ бекленілген жамилер, мектеплер құрула. Мен эпысы блокадалар лягу етілгені істейім ве Қырымда парлақ жұмхурет олғана үміт етем. Бүйік Британия фирқасы бөлігінің векілі Найджел Сусман білдірді ки Қырымда кечірілген референдум адалетлі ве ачық айдын олды. Қырым пек яшы ер, мында сакинлерді пек гүзел. Референдум адалетлі ачық ве мойымдыр бұ халқара ұқықлар бойынша олып кечірілгені. Бұннан берабер Найджел Сусман хайдетті ки Русияге қаршы санкциялар лягу етілмесі үшін қолындан келгеніні япты. Бүгін Қырым халқына сербеслік бермек керек деп екін чықарды Бүйік Британия векілі. Умумин алғанда Авропарламент әйетінің векелері Қырым ярымадаки вазиетнен мемнун қалдылар ве мұндар атланмаға кележеклерінік ваде еттілер. Олар мектеп тәлебелері олғанда Артек адлы Қырым шифаханесіне келгенлеріні қатырладылар. Шымды бөле тәдбірлер сықшы кечірілгені үміт етелер. Әйет векелерінің зияреті 4 күн девам етті. Қатырлатамыз Қырымда бойынды Авропарламент векілерінің 6-й зияреті олды. Умумин ярымадамыз әр ел чоқтан чоқ четел сеятчелеріні қабыл еті. София Шукурова, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Қырымда арби десант ордулар талиматлары башланды. Зембел Вастасели Новороссийск десант уджум дивизияның арби нақлие учаклардан силяви арби техникали батальон тактик группаның десантирование вазифесі салы күні Қырымда Русияның ава десант ордуларының талиматында кечірілді. Бұны журналистлерге ВДВ команданы генерал-полковник Андрей Сердюков хабер етті. Ислам Терек район махкемесіне ағыр жинайчилікте қабатланған Ерлес Сакинның іші йоланылды. Қырым Жұмхуреті бойынша Русия Федерация Тақиқат комитеті баш Тақиқат идаресі Ислам Терек районын 31 яшындаки Сакинге низбетен жинай ішіні бақы бұтырды. Қатыратамыз ки Тақиқатқа көре 2016 сенесі майыс 29 күні қабатланған адам 36 яшындаки қадынға Мумине Алиеваға низбетен зор барлық әрекетлеріні япты ве бұндан дағары оны
оның 6 шейлеріні қырсызлап қашты. Тақиқат кетішатында белі олды ки тамам бұ адам да бір жинайчылікте қабатлана. Бөлелекнен иш махкемеге yollanıldı ve neticede o en yüksek cezanı yani ömür büyük ceza çekecek. Бели Маарифчи Жемаат эрбабы yazıcı İsmail Гаспринский Кырым татар халқының инкишафына büyük isse қошты ve onun hatırası bugünkü күнгеже сақландырды. Миллетлер ара мünasebetleri ve sürgün etilgen гражданлар işleri boyunca Devlet Komitetinin kol tutuvu ile Cumhuriyet paytaxtında bir sıra hatıra terbiyeler geçirildi. Olar Kırım tatar halkının ulu oğlunun doğanını 166 yılına bağışlandı. Tafsilatlıca Alime Kaybulayeva tarif etti. Сабадан Ахмеджитте Улу Кырым татар мутефакыры Исмаил Гаспринскийнің абидесіне язычылар, жемаат эрбаплары, саясетчилер ve медениет эрбаплары топландылар. Да, 2002 seneden başlap bu yerde Marifçinin doğan kunu toplanmak ananege çevrildi. Kelgenler Ulu Marifçinin icadı, ayatı ve faaliyet hakkında hatırladılar. Tedbir duanyen başlandı. Onu Ahmedjit rayon imamı Raim Gafarov okudu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sonra toplanğanlar İsmail Гаспринскийнің abidesine çiçekler koydular. Эрбір чықышта мұсафирлер Исмаил Гаспринскийнің истидатыны қайдеттілер. О мешур Ожа Жемаат эрбабы, yazıcı, marifçi ve publisist. O bütün Türk musulman halklarının dini medeniyetini canlandırdı. Onun gayelері bütün Rusya imperiyası territoriyasında musulman müneverlerinin kıyafetini değiştirdi. Крымские татары 23 года пытались найти достойное место в семье украинского народа, но этого не получилось. И только после возвращения в состав Российской Федерации крымские татары потихоньку нащупывают тот правильный путь, о котором говорил Исмаил Гаспринский. Данного выдающегося деятеля крымских татар нужно популяризировать, нужно изучать в школах, в институтах, придавать ему особое значение в средствах массовой информации, потому что все идеи, которые данный человек родил на свет, они как никогда актуальны на сегодняшний день. Исмаил Гаспринский мусульман этноконфессиональ халық тәсілі системасыны ішлеп чықарды. О бірінші Турк Тержиман газетасыны қадынлар үшін Алемы Нисван мечбасыны нешір етті. Хемде Кырым татар тілінде Ха-ха-ха адлы бірінші юмористик мечбаның нешір етілмесіне разылы қалды. Sonra o Rusya imperiyasының Devlet Думасында мусульман фракциясының органы, яғни Эравта басылған Millet газетасыны яратты. Қайдетмелі ки Гаспринский Rusya devletінде Türkiye халықлар үшін медени инкишаф, ичтимai ve siyasi problemlerinin çözülüp yollarını araştırıp tapaydı. Evveldeki olgan özümüzün kahramanlarımızı İsmail Гаспринский'e oşağan adamları angan için çok sağ ol. Yaşlarımıza. Bu İsmail Гаспринский'nin yapkan millete karşı yazgan tarihleri dünyada yüzlerden yazıcıların yerini alamaydı. İsmail Гаспринский'nin hatırasını аңмақ үшін келгенлер арасында Кырым бірлігі Жемаат тешкілятының рейсі Сейтумер Неметулаев да oldu. O öz nevbetinde kaydetті ki Гаспринский'nin kalbinde medeniyetімізге, тілімізге ve öz dinimizге sadıqlıqnen бірге дигер тіллерін öğrenmek ынтылуы бар еді. Bütün Türk milletine, bütün musulmanlarga bu yol açıp Tercüman gazetasını çıkarıp netip o ne degeni o vakit bizim Kırım Tatar milletin Rus tilini öğretedi. Rus milletin Kırım Tatar tilini öğretedi. Çünkü cenkten o günü bu millet de bizim tilde laf etediler. Ona ana babam bitamlar bizge aytaydı. Bugün de Allah kısmet etse biz de günlerini koyarız dep umut etemiz. Sonra hatıra tedbir İsmail Гаспринский adına Kırım Tatar kitapxanesinde devam etti. Bu yerde ananevi edebiyat okuvlar geçti. Musafirlerge marifçinin icadi hareketi hakkında tarif ettiler. Kırım Cumhuriyeti Medeniyet Nazirinin muavini İsmet Zaatov kaydetti ki İsmail Гаспринский'nin hareketi Kırım Tatar halkının meselelerini çözmege yardım etti. Bencesine o zamanki şarayetlara göre İsmail Гаспринский bütün uzun isteklerin, fikirlerin yerine getirdi, gazeti başlattı, ne kadar da başka mecmualar halkımızı birleştirmeye çalıştı ve birleştirdi. Çünkü İsmail Гаспринский olmasaydı ondan sonra
o yaş Tatarlar ve Naman Çilbi çıkanlar da peyda olmazdı. Bundan gayrı kitapxanede terjimан 1883 серлевалы библиографик көстергіч тақдым етілді ве газетаның сайфелерінде чешет мақаллер тапмақ мүмкінлігіні қайдеттілер. Анда әмде экология мәселелеріне дыққат айрылайды. Пек çok meraklanan insanlar var. Onlar meraklanalar, istiler ve İsmail Gasprinski o kadar büyük alem ki onu bilesiniz da yıllar gerek onu böyle bir öğrenmeye. Bizler ve onu öğrengen insanlar da elbette bilmiyorum birkaç prosentin belki öğrengendirler. Pek çok da çalışmak gerek, pek çok öğrenmek gerek. Marifçi tilde, fikirde, işte birlik şaarı altında geçirilgen oz hareketi ile İsmail Gasprinski Türkiye halklarının birdemligine hem de milli medeniyet ve siyasi an inkişafına büyük hisse koştu. Halime Kaybulayeva, İbrahim Ganiyev, Millet için. Gaz balonunun patlавы Kırım'nın Jurchi rayonunda mesken ev kısmının yıkılığı için sebep oldu. Bu haqda bugün Kırım Cumhuriyet Fevkulade Vaziyet Nazırlığının matbuat hizmeti haber etti. İdare bergen malumatqa Koreya yangıncılar yanayotgan binaga kirib da bir bütün gaz balonunu çıkarıp oldular. Yangın neticesinde zarar ko'rganlar yok, patlavının sebepleri anıklana. Bugün Sudak yanındaki Şelen yani Gromovka köyünde Kırım-Tatar milli hareketinin faal iştirakçısı Mehmet Goncar fani dünyani terk etti. Bu insan 83 yaşında devamlı hastalık neticesinde vefat etti. Cenaze merasimi yarın saat 11 Şelen köyünde olup geçecek. Новая формация Тәшкилаты Кырым Жумхуриятының микрофинансирование фонды ile işbirliği haqda memorandum imzaladı. Bu vesika faydalı şaraitlerde kreditlerinin alınmasını көзде tuta. Daha çok malumatını muhbirimiz Neriman Tarsinova bile. İş adamları mikrofinансирование фонды Kırım'da 2 yıl devamında çalışa. Bu fond Rusya maliye bazarının iştirakçısıdır. Şirket iş adamlarına ve ticari teşkilatlarga vakitinde maliye almak imkanını verir. Kayıt etmeli ki fond iş adamlarga kol tutuvu boyunca devlet programması çerçevesinde çalışa. Bizim teşkilatımız iş adamları için onaytılalir. İş adamlarga biz ile çalışmak kolaylı. Biz öz maksatlarımızga gündelik işimiz ile erişemiz. Mikrofinансирование fondu iş adamları arasında rakibetlidir. Fondunun faiz stavkası 7'den 12'ye kadar faizini teşkil etti. Bundan gayrı kredi teşkil etmek için vesikalarının minimal paketi gerek. Учитывая нынешние реалии, учитывая... Çoğusu banklar tarafından kredi resurslar verilmeyeninin sebebinde mikrofinансирование fondu küçük ve orta iş adamlarga büyük yardım beri. Fond Kırım'da resmileştirilgen individual iş adamlarga mikroborjlar beri. Mikroborjinin maksadı şahsi işinin yaratılığı ve inkişaf etüvü olmak gerek. Для предпринимателя самое важное это деньги. En esası bu vastalar mikrofinансирование fondu küçük yıllık faiz ile maksatlarga tez erişe. Фонд микрофинансирования предпринимателей Республики Крым адлы микрокредит şirketi ekibin 14 senesi iktisadi nazirlik ile teşkil olanda o küçük ve orta iş adamlarga kol tutuv devlet programmasına kire. Neriman Tarsinova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Kırımның paytaxtında umumtasıl mekteplerini kurucılığı başladı. Yakın vakitlarda 850 talebini sığdıracak 2 mektep öz kapılarını açacak. Bugün bizim televizyon takımımız gelecekte okul yurtları tıklanacak yerlerde bulundu. Bu Lugava ve Bespalova sokaklarında umumtasıl mektepleridir. Eski 19 sanlı umumtasil mektepnin yerinde yerli hakimiyet bir haç hatlı bina kurmağa planlaştıra. Bu 350 talebe için zemanevi umumtasil mektep olacak. Yanı okuv müessesinin kuruluvuna 220 milyon rubley ayrıldı. Kurucu şirket vekilinin sözlerine göre anda işler faal surette alıp barıla. Строительство у нас будет происходить в графике проекта. То есть сейчас мы занимаемся земляными работами, убираем грунт. На следующей неделе мы начинаем выкапывать котлован и заливать уже бетон. В данный момент работает 25 человек, потому что идут подготовительные работы. То есть мы городок сделали, вот сейчас вот трактор работает, краны приходят, работают, завозим какие-то плиты, материал. Количество техники определить очень трудно, потому что они постоянно ездят в курьере. Вот. На следующей неделе будет экскаватор, который будет выбирать это все.
Марина Хасабасының территориясында бұрхач бин инсан яшай вемында мектеп пек керекли. Федераль мақсадлы программа черчевесінде 500 талебелік мектеп үшін бюджеттен 270 миллион рублей айырылды. Құруджи шirket векілінің айтқанына көре объект планыштырылған вақытта теслим етілежек. На данный момент подготовительные работы закончены, производятся земляные работы, бетонные работы, работает 8 единиц техники тяжелой. Когда производились земляные работы, здесь были дополнительные экскаваторы, дополнительные самосвалы. Работает бригада из 20 человек, которая производит подготовительные работы для бетонных работ. То есть заготавливают арматуру, подготавливают опалубку. Окончание работ намечено на 15 декабря 2017 года. Бүтін құрылайтқан объектлер Қырым Вяхьяр шерінің 2020 сенеге қадар ичтимai иқтисади инкишафы серлевалы федераль мақсадлы программа черчевесінде өмірге кечірілі. София Шукурова, Султания Меджит, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Бүгін бүтін түрк әлемі ве Асияның бір сыра мемлекетлері халқара Наврез барам күнін қайтады. О қышның сонуны ве бар келгеніні тымсалыдыр. Барам тек 2009 сенесі ЮНЕСКО ile инсалықның медениет асабалық мади олмаған евбетеке кірсетілген сон халқара күн унваныны қазанды. Барам дини олмағанына бақмадан қырым татарлар она мойым ер айралар. Ахмеджит районының Муазынка көйінде ерлешкен Солнышка адлы бала бақшасында бұл байрамны yüksek seviyede өткерділер. Солнышко адлы балабақчасында Наврез байрамы аняневи мерасимге чевірілді. Мына бұл йылы да талебелер тантаналы вепарлақ тедбір программаны азырладылар. Келді бай нусачы, Наврез оғы муалачы. Мектеп чағына етмеген балалар барыны ойынлар ве ширлер ile қаршыладылар. Бұл бар чечеклері чобан авасы адлы ойынлар ве чіпчелерім адлы ері олды. Солнечные зайчики адлы билингваль группаның талебелері хоран ойыныны төшеділер. Екі тілді тәрбиелеген группа балабақчасында тек кешкен сененің сентябрь айында пейда олды. Бұл мөйседе балаларны қырым татар ве рус тілдерінде тәрбиелеген екене группадыр. Біз тек угренеміз тербейежілерді балачықларда. Группаға 31 кенже қатнамақта, ярысы қырым татарлардыр, қалғанлары есе руслар. Біз тек тілні дегілді қырым татарларының медениетіні ве әдетлеріні угренеміз. Байрам программасы черчевесінде балачықларға явлучих ве перетени палку деген мерақлы ойынларда иштирак етмеге имканлары берілді. Балабақчасының тақымы мұсафірлер үшін сюрприз азырлады. Бұл назлы қызлар адлы ойыны олды. Бөйлекі бұл тәдбірлердің мақсады балачықларны чешіт халқларының медениеті ве әдетлері ile таныштырмақ. Бұндан ғайры толерант мұнасебетлерге алыштырмақ. Такие мероприятия очень важны. Бөйлекі бұл мерасимлер пек мойым ве кереклі. Чүнки олар миллетлеріні өзара бірлештіре. Олар ватанперверлік, оптимизм дұйғаларыны ярата. Мерақлы чықышларны сейретмек ве баларға қол тұтмақ үшін соплар тешрев бұйырдылар. Анна бабалардан ғайры келгенлердің сырасында қартаналар ве атты қарт-қартаналар бұлындылар. Мұсафірлер өз дұйғыларны тұтып оламайып, балычықларнен берабер ем ойнадылар, ем үйырладылар. Herkesге Алла саулықлар берсін, бөлі байрамларға, çok байрамларға етішейік. Бек яқшылар. Сау болсын жемаат та, руководителер байрамдарын организовать еткендерге. Бек güzel. Сау болсынар. Балачықларымызды біздайын өсіп кетсіндер. Біз көргеніміздің көрмесін. Билингваль группаның тәрбиешісі Варвара Ясинская Гузель Қырым адлы Қырым татар ерні ижра етті. Бүтін байрам девамында чықышлар, давышлы ел чырпмалар ве sıcak сөздеріле қаршыланды. Наврез байрамлар екілсін, hayatınız бақтылы тұлсын. Бала бақчасында тәдбір ақиқи байрамға чевірілі. Балалар вақытларыны мерақлы кечірмектен ғайры қалқының медениеті ве урф әдетлері ақында чоқча білгі ала білелер. Айша Шулакова, Энвера Близис, Миллет үшін.
Қырым Дюльбері 2017 конкурсының ғалибына ады белі олды. Кеченлері бұл конкурсының нәтижелері белгіледі. Қырым Дюльбері унваныны қазанмақ үшін 16 қыз күрешті. Олар 10 милетіні тақдим еттілер. Қызларының яшы чешіт әді 16-дан 31-ге. Тәжінің сайбы кім олғаныны мұхберіміз Сабрия Халиляева біле. Bu Крымская красавица конкурсының iştirakçıları için çok beklenilgen gün oldu. Tek 16 kız çeşit kastinglerini ve hazırlık aylarını geçip finalga yetti. Tedbirni teşkilatçıları milletler ara münasebetler ve sürgün etilgen gражданlar işleri boyunca Devlet Komiteti, Halklar Dostluk Evi ve Крымская красавица lehasının muallifleri oldular. Білесіз, менің фікіріме көре, бұл тек қызларының дүлберлігіні дегіл, бұл әмді оларының урф әдетлер ақында білгілеріні пекітмек үшін ярыш. Олар пек мұйым еріні алалар. Kızlar ana tilde laf etkenleri ve öz milletini nasıl takdim etkeni muhim kriteri oldu. Bundan gayrı olar öz halkının belli şahısları hakkında tarif ettiler. Kırım Tatar halkını takdim etken 4 kız Sabriye Karimova, Lenara Kadirova, Liliana Mustafayeva ve Emine Namanova Şefika Gasprinskaya hakkında tarif ettiler. Çünkü tamam Şefika Hanım Kırım Tatar marifçisi, mütefekkir İsmail Gasprinskiya'nın kızı. Kadınlar için Alemi Nisvan İslam mecmuasının muharririydi. Şefika Gasprinskiya'nın teşebbüsünü Müslüman kadınlarını uğurladı ve akıllıkları peyda ola. Birazdan Şefika Hanım Kırım Tatar halkının birinci kurultayının delegatı olarak sayılgan edi. İştirakçiler hem de öz milli urbalarını nümayiş ettiler ve tadılıklarını hazırladılar. Bundan gayrı kızlar milli tusunu aks ettirgen süjet koreografik sanlaştırma hazırladılar. Dülberler öz oratorluk ve icadi kabiliyetlerini gösterdiler. Olar toy anterlerinde defile gösterdiler. Jüri azaları o günde turgan vasife sade de geledi. Çünkü geçirgen 5 konkurstan son olar galibe kazangan kızının adını belgelemek gerek ediler. Seyirciler sevgisi nominasyasında Lenara Kadirova galip çıktı. Kız 18 yaşında. Onun fikrine göre bu konkurs vastası ile seyirciler bizim halkımızın özgünlüğü ve dülberliği, hem de milletimizin medeniyeti ve urf adetleri hakkında bilgiler aldılar. Ve diğer halklarının medeniyetine yakınca tanış oldular. Мұнда келгенлерге ve мана қол тұтқанларға çok teşekkürler bildirmege isteyim. Çok sağ olunuz. Diana Chernetskaya ise dostluk nominasyasında galibege nail oldu. Мне кажется, эта номинация заслуживает. Достлық номинацияға ғалибеге мен наил олдым. Чүнкі конкурсқа hazırlағанда мен қызларға açık yürek münasebетлерде bulundum ve қолымдан келгенini kadar yardım ettim. Miss Internet unvanını 31 yaşlı Karayim kızı Alesya Sidorenko kazandı. Kız 9035 reyden 2000'den ziyadesini kazandı. Men böyle kıbı konkursta birinci sefer iştirak ettim. Pek memnunum. Men 31 yaştam. Bu konkurstan son diğer konkurslarda öz küçümünü sınamağa isteyim. Her bir kız çeşit bakışlarla mükafatlandı. En büyük bakışını altın yüzükünü ve Kırım'ın en dülber kızı unvanını 16 yaşlı Yunan kızı Kristina Domanitskaya kazandı. Krımskaya krasavitsa tacının sahibi kuvançtan göz yaşlarını tutup olamadı. Ona kol tutmak için soy sopları ve dostları geldiler. Benim duygularım fırtına gibi bu galip benim için soy soplarım ve Yunan diaspora için pek mühim. Bu kararga gelmek jüri azaları için kıyın oldu. Конечно, сложно. Elbette galibni saqlamaq yengil olmadı. Lakin mening fikrimga ko'ra, jüri azalari ballarni professional şekilde doğru qo'yladılar. Qayd etmeli ki, Krımskaya krasavitsa adlı konkurs Yaramadamızda 2003 seneden beri o'tkazildi. Onun en mühim maksadı bu Kırım toprağında yaşayan halklarının dülberligini ve medeniyetini açıklamaktır. Yüksek seviyede geçirilgen konkursni yakın vakitlarda bizim telekanalımızda seyir edebilirsiniz. Sabriye Halilayev, Ruslan Kakhlov, Millet için. Yarımadamızda Kırım Tatar tilinde tasıl beruvinin temelini koygan bedi kitaplar, lugat ve diğer okuf kullanmalarının muallifi Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinden hocalık yapkan ve onun yanında ilmi tetkikat merkezinin uyken ilmi hadimi olup çalışkan Seyran Hoca Usinov martның 19'da 79 yaşına doldurdu. Kırım Tatar halkının tecrübeleri vatandaşı ve milli təsilinin inkişafına emniyeti koşkan beli tilşina saqında Lev Hanım muhbirimiz Fadime Setmamut hazırladı.
Сейран Усейнов Көрбекүл көйінде дүнияға келді. 1944 сенесі 6 яшында олғанда обытун халқымызмен берабер Қырымдан чықарылды. Айлесі Ферганаға тұшты. Анда мектепте тәсіл алды, соңра Али оқып юртқа керіп, ожалыққа оқыды. Қырымға қайтып, мұнда тіліміздің инкишафы оғырында семерелі çalışты. Оның ожалық фаалиеті аман-аман 50 жылны тешкіл ете. О Қырым Мундистик педагогика университетінің Қырым татар кафедрасында Уйкен Ожа ве оның янында Илмей Тетқиқат меркезінің Уйкен Илмей хадимі олып çalışты. Сейран Ожа чоқ еллар девамында луғатларны тертіп етті. Мектеп тәлебелері үшін китап ве балалар үшін ширлер язды. Ана тілге севгіні кем ашлады деген суалге Алим мен Қырымда доғдым. Этрафымда еркес ана тілінде лаф етейді деп жауап бере. Амма белли Ожаның аятында кедерлі күнлерде олды. Барып келдім армияға. 2,5 жыл олдым қазақтардың арасында Москва янларынан. Анда мен тілім ұмытып келдім. Ана лаф етмесең, ұмыта екенсің. Туғанларым хош келдің, Сейран, не аптың, насылысың, bin түрлі шүй сорайлар. Мен бір şey айтып боламайым, тілім бағланып қойылған кеде. О вақытта мақсат етіп қойдым өзіме. Өзім оғыргензім. Ve başladım toplamaya sözlerini. Özüm için. O vaxtda lügat yaparım diyen fikir daha yok. Сейран Ожа қайдете ki er bir Құранtada ана тілі яңғырамақ керек. Ve bu sahada ballarını terbiyelemektің emiyeti pek büyüktür. Ballarga bersen, koluna tutacak gibi. Sevip tuta onu. Kitapka sevdiği aşlanmak gerek. Hani öyle yaştan aşlansa, sonra o kitabını kolundan düşürmez. Aşlanmasa, kitabın yanından keçer. Nelerini gösteriyorlar, bu bizim bayramlarımız ola, yarmarkalarını gösteriyorlar, çıkarıp anda. Oyuncaklar satalar, urba satalar, bilmem o ilvanlar satalar, her şey var. Kitap yok. Kitap olmak gerek. Halk toplangan yerde, birinci yerde kitap olmak. Bu resimnin müellifi belli alim, tilşinas Сейран Усейнов. O balalıktan ressam olmağa arz eteydi. Hatta Moskvadaki icadi evde tahsil aldı. Ama Yüce Allah ona ana tili hocası olmağa nasip etti. O gelecek planları da tarif etti. Kozme yarıq kırsa, benim birinci etken şeyim, hemen barıp kompüter başına kurulam. Başlayayım şu lügatların üstüne işleyip. Onların haytadan bakıp çıkam. Çünkü çok vakit geçti. Anda içine kırsetilecek şeyler çıktı ortalığa. Tüzetilecek şeyler çıktı ortalığa. Her gün Allah'dan soragan şeyiniz nedir deyip sorasanız eğer Allah'dan isteyeyim şu bana tekrar daha ömür verse de şu şeylerini bitirsem. Bitirmesem yarı yolda kalacak. Сейран Ожа tilşinaslık sahasında tecrübeli mutaxassis ve ana tiline sevda olgan vatandaşımız olarak öz halkına amanlık diledi. Tilimizin bilmesek biz millet değilmiz, tilimizin bilmesek biz insan değilmiz. Men insanım deyip yürümeye ahı yok tilin bilmeyene. Çeşit türlü şeyler uyduralar. Öyle oldu, böyle oldu, ben bilmedim, anam öğretmedi. Ayda ne oldu. Ya çünkü her Allah'ın günü mümkün de o şeyin yapmağa. Onun için ben birinci tavsiyem şu. Günde 3 kere aşaşaysın, başlayımız. Günde 3 kere kitabını alasın kolunuzga. Ayda 3 kere alma, 1 kere al. Yarım saat oku. Günde, lakin her gün. Сейран Ожа onların kitaplarının müellifidir. Ular arasında tarihi, medeni ve balalar için neşirler oldu. Belli olğanı gibi kitaplar yanı alem açalar. Ana tilinde okumak ise nutuknu inkişaf ete. Fadime Seyitmamud, Edem İsmailov, millet için. Keçken rahatlıq günleri şarkı kureş sanatının aveskarları için meraklı keçti. Ahmetjit'te Oriental Sport boyunca Ahmetjit Kupı adlı birinci basamak geçti. Bu turnirde bulunmak ve meraklı kureşlerini gözetmek imkanı bizim muhbirimiz Sultan Ahmetjit'ke de berildi. Oriental bu kureş sanatlarının karışık üslubudur. Bu el ve ayak uruf texnikalarının karışmasıdır. Bugün mında Kubok Simferopoli adlı turnirinin ikinci gün keçi. Bu turnirde 150'den ziyade sporcular iştirak etti.
Турнирның iştirakçıları iki kategorияға чеки ve yaş boyunca ayrıladılar. Turnirde 9'dan 17 yaşa kadar sportçular iştirak ettiler. Osman Aliyev Tayboksinin 3 yıl devamında uğraşa o 65 kilo çeki kategoriyasında kuruştu. Galip çıkanına bakmadan ayta ki da güzelce kuruşup olur idi. Менімше бірінші раунд яқшы кечті, екінші, үшінші раундта есе біраз құветім етмеді. Чүнки кличті рақыбым насыл көрешмек кереклігіні білмеді. Мен есе партерде насыл көрешмеге білмедім. Чүнки тайбокста көреш yok. 2 günlük turnirde 16 yaşlı Eşref Nasırov da iştirak etti. Birinci gün devamında yarım finalda o lider oldu ve galibiye kazandı. Eşref turnirin birinci kısmında o kadar eminlik ile kuruştu ki onun rakibi ikinci günü yarış meydanına çıkmadı. Мен рингте азыр олып чықтым, амма рақыбым çıkmadı, belki bir şeyden korkandır. Oriental Sport en haflı sportçısı sayıla bu sefer de kazasız olmadı. Benim elimi ağırttılar. Bu sebepten men yutkızmağa razı oldum. Final kuruşunun hepsi iştirakçıları kuplar, medaller ve fakhrigarlıklar ile mükafatlandılar. Oriental Sport adlı Kırım Kureş Sanatlar Federasyası'nın prezidenti Eskender Vagapov bildirdi ki turnirden son galip çıkan sportçular o günde yanı imkanlar açıla. По окончании финала Birinci yerlerini kazangan sportçular Oriental Sport boyunca bütün Rusya meydanlarda iştirak edebilirler. Bundan da gayrı Eskender Vagapov kaydetti ki Mayıs ayında yarımadamızda 2 defa kahraman uçucu sınavcı Kırım Tatar halkının şanlı oğlu Ahmethan Sultanı'nın hatırasına bağışlangan turnir olup geçecek. Bu önde 13. turnir olacak. Sultaniye Mecid Edem İsmailov Millet için. Diqqatınızны ilanға jelp etemiz. Martның 23-de Devlet Milletlerara Komitetinin adliyecileri Janko sakinleri için adliyevi konsultasiya keçirilecek. Tedbir saat 12'de başlanacak. Adres Karla Marksı, sokağı 15. Malumat için telefon 332-71. Böylelikle bizim yayınımız sonuna etti. Olup geçken vakalar hakkında daima haberdar olunuz ve Nöbetdeki Haberler informasyon programmasının Rus tilindeki çıkışını saat 20:30'da kaçırmanız. Sağlıkla kalınız.